Hello students, I hope you are okay at home, and I want to welcome this lesson today. But before we continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and the Kinyarwanda. Please, don't shouting. Let's go. He told me accurate information. He told me accurate information. He told me accurate information. Have you ever understand what I say? Follow. If you want to prove your level, I think you can catch everything. You can use different sentences in order to communicate the others. Nyamuneka kurikira ahangaha wumve icyongereza niba ugishaka. Niyo mpamvu hano turi gusoma ngo he told me accurate information. Accurate rero ni nk'amakuru atari aya nyayo, amakuru rwose apfuye adasobanutse, utamenya ngo ni ibinyoma, utamenya ngo ibintu ni iki ari kutubwira kuko biradufasha iki, ugasanga ni ibintu bidashinga. Niyo mpamvu hano bavuze ngo he told me accurate information. Yambwiye amakuru atariyo, yambwiye amakuru rwose yuzuye n'amakosa. Yes. Correct what you did. Correct what you did. Hari abantu bakunda gusoma ngo correct ariko ni correct. Izira iriya error ntabwo bayisoma nka error, basoma correct what you did. Wakoze ibiri byo. Correct. Yeah, correct. Teacher rero nukora ibintu iyo nubikora uzabona kubwira correct. Yeah, correct. Ariko navuga ngo correct yourself, uzikosore wowe ubwawe, kuko correct ni ugukosora. Correct yourself, ikosora ubwawe. Cyawe ukabona yashyizeho wrong. Wrong azaba ari amakosa, azaba ari kimwe nka mistake cyangwa se error. Baravuga error ariko basoma error. Ntabwo ari error. Error ni igifaransa. This is real information. This is a real information. Niyo bavuga ngo this is true. It's true. This information, what you say. Aya ni amakuru ya nyayo wavuze. Ni aya nyakuri. N'ay'ukuri. Ubwo ariyo ni ikintu kiricyo. Ikintu kinyuze mu mucyo. Real. Real. Niba uri umuntu uri real, rwose uri umuntu uri frankly. Uri umuntu uri frank. Yes. This is real information. Aya ni amakuru nyakuri. Twakomeje ku yandi masomo rero, utega ugutwi ushobore kuba wagira gute, nawe ushobore kuba wagira gute wakwifashisha mu mibereho yawe kugira ngo ubashe kugira gute kunganira ibyo wari usanzwe uvuga. Ushobora kuba warasomaga nabi ariko aka kanya ugiye gusoma neza bitewe n'uko uri kubyumva. Was this helpful? Was this lesson helpful? Was this helpful? Was it helpful? Was my lesson helpful? Ese byagufashije cyane, iri somo ryagufashije cyane. Ese hari icyo byagufashije?
Yeah, niba ari yes ngomba kuvuga yes cyangwa se very good cyangwa se accurately. Yeah, n'ibindi that's it. Ikuvuga ngo SB byaba byagufashije. Byaba byagufashije iri somo byaba ryakugiriye akamaro wasomye. Isomo niba ryakugiriye akamaro rero tukorere kuri subscribe na like. Share rero usharinge no ku nshuti zawe. Tidora akagambo katari karangiyemo none ndakabonye uzakamfashe natwe zaje tugasangiza nyine ko masomo twaje dusanganywe dufite. Okay, I can use for this one. I can use for this one. I can use for this one. Nshobora kugikoresha cyane. Nshobora kugikoreshaho rimwe cyangwa se nshobora kugikoresha cyane. Ubwo niyo ari ikintu kimwe. Okay, that's it. Nshobora kugikoresha rwose. Nshobora kugikoresha. Nshobora kuvuga use. Nshobora kuvuga use for. Nibyo nibyo. Ariko umenye ko use aba ari akagambo katarashumangira neza. Ariko niba ushyizeho use for, uba wabishumangiye wabitsindagiye koko bifite n'imbaraga. This information will very helpful. This information will very helpful. Ushobora kuvuga ngo this information will very helpful. Ariko information ni mu gifaransa. Ndibutse ko niyo nusoma gutyo information uzabasomye nk'igifaransa. Ariko mu cyongereza uzavuga ngo information. Aya makuru azamfasha cyane. Niba umbwiye amakuru ntari isanganwe nkabona mfitiye umumaro, nzakubwira ati ewana mbwiye amakuru meza cyane azamfasha no mu buzima buri imbere. For example, when I met you and you told me where I can apply. Yeah. Last week or last month, I was poor. I was I was jobless. Yeah, I was jobless. When I meet you, immediately I'm asking you, where are you from? Immediately you can reply me, I come from at job. Yeah. Immediately, first I can ask him, may you help me how I can apply where you work, where you are work. Immediately you can reply me, okay, there is no problem. You have a diploma. Yeah, I have it. Okay, you can write letter, CV, curriculum vitae, and you can go to look for another document. When you complete, you will go over there to apply. There is no problem. Believe it. God will help you. Yeah. Ubwo nyine azaba amaye amakuru afatika, azaba namaye n'icyizere ko Imana izamfasha ibyo nzaba ngiye gusaba kwa applyinga. Niyo yambwiye ngo okay, ngiye nara applyinze birakunda, nawe rwose nta kibazo bigomba gukunda. Yes. Niyo mpamvu mbabwira ngo mugenzi wawe niba akoze ikintu, kuki wowe utagikora yewe ukanamurusha, ushobora kugikora. Mpamvu nashobora gukora ngo murushe, ntakora nkamurusha kandi nkagera ku birenze n'ibyo yagezeho. Niyo rero nari mvuze rero niko yace kuvuga ngo if someone do something, why can't I do something? Even more
than you cyangwa se than them. Okay, that's it. He gave them accurate information. He gave them. Wibuke ko gave ituruka kuri verb to give. Give ni ugutanga. Yes, niba uvuze ngo give me avocado, an umbrella, an apple, an egg, like that. You can use give. Niba mugenzi wawe yaraguhaye apples, avuga ngo he gave me an apple, an umbrella, like that. Yabahaye amakuru y'ibinyoma. Yes, ariko ibinyoma wibuke yuko hari n'irindi jambo rivuga ibinyoma. Accurate nayo ijya guhura nk'ijambo twigeze kubona. Hari incorrect hakaba na correct, na hari incorrect hakaba na inaccurate. Umve ibyo bintu byose ni nk'ari kimwe, ariko amakuru y'ibihuha niyo tuvuga rumors. Yes, he told me rumors from that story. Yambwiye ibinyoma biturutse mw'irankuru. There is no need to continue with them. Nta mpamvu yo gukomezanya nabo. Bari abantu bambwiye ibintu bituzuye bitari ngombwa. Yes, there is no need to continue with them. Nta mpamvu yo gukorana nabo rero. Yes. Why do you tell us wrong information? Why do you tell us wrong information? Wrong information ni ibintu bitari byo, ni by'amakosa. Nubundi izi ni za vocabulary uri kujya ubonamo, ziri kujya zisa nkaho zihuye. Aha hantu rero nawe bameze kubona itandukaniro zazo uko ugomba kuzikoresha. Niba accurate itavuga ibiri byo na wrong ikaba itavuga ibiri byo, bifata uko nyine ko interuro zajya ubonamo accurate cyangwa se inaccurate cyangwa se wrong cyangwa se error cyangwa se mistake. Ibyo byose ntago azaba ari bizima. Okay, niyo mpamvu yavuze ngo kuki watubwiye amakuru atariyo. Okay, something is going wrong. Telefoni yawe ishobora kuzagaragaza karaka jambo. Kiragiye rero ntago telefoni yawe hari bizaba bitari kugenda neza muri telefoni yawe. Hari ikitari kugenda neza, no kuvuga ngo telefoni yawe nukomeza ukayihatiriza ukajya kubona hajemo kiriya kijambo. Something is going wrong cyangwa se something is not going. Hari ibitari kugerwaho. Okay, tubifurije isomo rero ry'ubutaha. Nizere yuko iri somo ribagiriye umumaro. Sibyo?